Mizofootballnews video lo clear to zong te kan channel hi milo subscribe sak ula kan video te hi milo like sakin ichan football tu te na khan milo share sak ve don ya SOP zom chung zelin ni man nom vek ule hun enge mutsen Inkhel en turo omla nuwa Europe ram shanga Inkhel sunzo manile ta a result makle dang dai tak mu turo om nuala tun chum chu Kartawp Inkhel hozi nga mu nom kan ti zwal kan thang chuak dona comment lama tu te Inkhel nge mu nom iti ilaw soi ve anga video request to inayani chuan ilaw soi bok don ya Brentford versus Arsenal season masakhan Arsenal chuan an club record tu omlo zongzong anon pho chuak emoti mei turani a player te han in la thar ve ma se result adanglam chuang law tun chuma po 1976 nulama voi khatna atan Premier League kai 13 te han game masabera an ne law ngala he Inkhela hian Brentford tan Canos le Norgat 10 goal an khunga Arsenal lamin ball changtam hle ma se goal ma a pho chwa turan nei law shot voi somni pani lai nei ma se goal zona voi ni chi akal thung Arsenal hian Chelsea le Manchester City te an ma chon le dona result du om law an nei chawani chuan an tal boy viau mei thayani Chelsea versus Crystal Palace European champion Chelsea chuan an homa manager thar Patrick Vieira nauti an lau mi khwala chithum fai nena an chang nilai ni lokhan a Super Cup minute za somni zet an khelawangin Chelsea chu khelchat bak ring lawan tam hle a he Inkhela po hian Thiago Silva Kante James Chilwell le Hakim Ziyech te anin lan theilaw mairo chu Chelsea tan rol thar du om Trevor Chalobah chuan Chelsea tan a Premier League game masaber khelin goal khunga Marcos Alonso le Pulisic 10 goal khung pokin Crystal Palace an chenol hle first half chungchong Palace hian shot voi khat po nei zawlawin Chelsea academy player Chalobah alangsar hle Chelsea hian Kartawp Arsenal machon le donin Lukaku Kante Chilwell le James te chu in lan thei to tura ngai an ni Norwich City versus Liverpool he game here Liverpool fans zongzong zo na Van Dijk in hiam loki le hian ngai ole thengem ti chu achang chiang hle ome Thlirletna aro puizialan tirin Euro 2020 khel chalo tak Jota chuan Liverpool goal ma shwai athuna hemin nu hian Brazil forward Firmino second half a nai taka akhung boka amairo chu hei zongzong ai mi puilom hlo chu Egypt lalpa Mohamed Salah ani Salah hian azon in season nga chung chu Premier League opening day a goal akhung to a season masa a hliamin atlak buak Liverpool te champion le tumna kalkonga point thum point mo tak mai an hlo chuak Liverpool hian in rini taya Burnley an mi khwal le anga point thum hlutak an hlo chuak le ngei arin om Tottenham Hotspurs versus Manchester City. Tottenham chuan an striker Rin Roll Hurricane ten lawin champion lai Manchester City an mi khwala 1-0 in nena an chang he game a goal khung om chun hi Korean pasal cha Heung-min Song khung ani a Son hian English Premier League a Eric Cantona ai goal a khung nem ta ani Manchester City lam hian ball chang nem ma se Tottenham defense an paltang zawlawa Tottenham chuan rang tak in an nor leta an matong pathum te tan chakzia lang chiang hle Manchester City tan English player manto Jack Grealish chuan ti thei anei tem hle a Tottenham players ten an ti tu sek mai ani Spain forward Ferran Torres phei chu amwal bawin a bawan ni ringot ti hian Manchester City manager Pep Guardiola hian Tottenham laka voinga achaklau to a manager ani chung zonga team khat anela ngun berani a heng game nga zonga hian Son hian goal khung kim vekin Guardiola tan chuan mel malian ber ani ringot he Inkhela hian Hurricane chu squad atel ani lo awangin soihlo viau ma se Tottenham tan boina atling lo Hurricane po ni nga ni zana Europa Conference League khel tura squad li sa tel ani pok Manchester United versus Leeds United he Inkhel zet zong apmu no me Manchester United hian 5-1 zeta Leeds United sopin Bruno Fernandes chuan hat-trick asiama English Premier League opening day a hat-trick siam theitlem te zinga minga ziak lut ve ani amairo chu he game mi soihlo ber ero chu tu dang nilawin France midfielder Paul Pogba ani Pogba hi Valencia nulama Manchester United player zinga hat-trick assist
nei thei masaber ani baka Manchester United player zinga game khat chunga assist voili nei thei chunani English Premier League ka game khat assist voili nei thein players pasari chia anla nge hun top dona Sancho ron inlan ve booking game adanglam pha to lawa pre-season mang chetak lead stan boy azwal zel champion tum Manchester United tan bulchan na du thusam ni in he Inkhel chan malok hian Old Trafford ta an defender thar Rafael Varane chu an pho chuak bok